Mocarĩ-inĩ ya City nĩ ikuũ cirehete kĩrĩro kũrĩ bamĩrĩ cia ekũĩrwo erĩ arĩa merĩkanĩte kũragwo nĩ borithi na njĩra ya kũrathwo mwena wa Pangani, Nairobi. Kũringana na riboti ya borithi, erĩ aya mahobanĩirio thutha wa kũiya mũirĩtu ũmwe mbeca na matonyo ma dhahabu na makĩambĩrĩria kũng'ethanĩra na borithi. No na gũkĩrĩ ũguo, bamĩrĩ cia erĩ aya nĩ cikumithĩtie njũragano ĩno na kũria kĩhoto gĩthingatwo. Ningependa tu kuambia gava, kama vijana wetu pia hawa ni wagondi, hata kama hawa naiba, jela zimejengewa za nini? Ajili tayari nikiangalia kwa video ile ambayo mimi nimeiona kama mama, niliona vijana walishikwa. Baada ya kushikwa, badala hata washikwe wapelekwe kwa stenje, hao vijana walichukuliwa, wakalalishwa tu chini na wakapigwa marisasi mingi sana. Tayari walikuwa wamewashika. Si wangewapeleka tu jela badala ya kuwaua. Tunaomba tu washughulike tu, apate tu nini? Ashughulikiwe tu, haki yake itoke, kwa sababu hakuna venye kila saa watakuwa wanaua watoto wa wenyewe tu hivyo tu. Jela ni za nini? So mtu akishikwa anafaa auliwe, asiuliwe, apelekwe kwa majela, ahukumiwe, apatiwe kifungo chake. Rũhonge rwa IPOA nĩ rwambĩkĩte ũthuthuria wa ikuũ ici. IPOA ndio wamekuja, tumewaona hapa, wamechukua ripoti, lakini zaidi ya kuchukua ripoti hatuoni any conviction, hatuoni any action inachukuliwa. Pia mkubwa wa Interior ambaye ni Matiang'i hatusikia akizungumza kwa haya maswala. Na tuko na mashirika kadhaa yale ambaye pia wametushika mkono. Tuko na Amnesty International, Haki Africa, IMLU, Working Group Movement, na pia mimi mwenyewe natoka kwa shirika ambaye inajiita Mathare Social Justice Center. Mwĩrĩ wa ũmwe wao nĩ ũthikĩtwo thutha wa ũthuthuria wa mĩĩrĩ gwĩkwo, na riboti ĩkonania atĩ mwĩrĩ ũmwe ũrĩ na rithathi cia mũtwe, gĩthũri na nda. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra.